Alhamdulillah, Alloh taolo barzıgızga aql berdi go, Maşallah, den soğluğunuzu taza kıldı go. Hozir bir ile böreğiniz atkaz versin, ne kılas? Selay Kırgızstanга muhtaçsız da. Hurmatlı bereşen elim, ana şunday kılıp koygulaçı. Bir son bolsa dagı depçi. Allah taala uşunun bardığını bizge beker berdi dagın, emi öküm berdi. Ey, namazыңды turguz. Uşunun bardığını berip durup, emi Allah taala öküm berdi. Ey, tüz jür. Uşunun bardığını berip durup, Allah taala emi öküm berdi. Namazыңды kaltırabay oku. Kur'anыңды oku. Tüz jür. Adamda jakşılıkka çakır, jamaattan kaytar dedi da. Allah uşunçalık merimdi zat berip durup anan öküm berip atat da. Allah taala bergen nersesini alsa ökümüne dagı koşa alat da. Munday merimdi zat hiç yerden tappaysız. Namazga azır tika turuşluk, kıyam, farza. Men belim orup atat, men boldu oturup al okuy ber. Boldu, Allah taala kıyamda alıp koydu. Benim orup atat deseniz de boldu, kıyamda alıp koydu Allah taala. Oturup al namaz okuy ber da. Maga oturgandagı bolup etken постоянный режим деп койду. Анда башың мындай кыймылдайбы? Имай ишара деп коет. Болду, ушинтип дагы окуй бер. Жатып алып окуй бер, урматтуу туган, имай ишара менен. Жо, менин мойнум сынып кетиптир, башым кыймылдабай калыптыр. Болду, эми кечиктирип тур да. Дарылан, айыксанам кайра баштайт. Неге? Шариатта көз менен намаз окуш жок да. Биринчи ракаты менен жумуп, экиге өткөндө муну жумуп кое турган шариатта жок да бол. Allah taala uşuğa çeyin жеңилдик берип атат да. Эми ушунда дагы окубасаң, ушунда дагы кылбасаң, ушунда дагы келбесең, анан качан? Анан качан урматтуу туган, Ушунча нерсени сурабастан бергенди билген зат, сурабастан алып койгонду дагы билет да. Мананын бардыгы сиздики эмес да, бул аманат да, урматтуу туган. Мунун бардыгы аманат. Бир жерге бардым, аксакал киши көзүнө жаап жүрөт. Кинодогудай. Men suray algan jokmun. Janındagı aksakal suradı. Ava közge ne oldu? Dedi de palakat dedi. Şu kündele basıp yürügen baratı öyle nege enkedim bilbeyim. Uşundayla enkesem pırt etip bir nese kırıp ketti. Ögüzde yökürdüm ama dedi. Adam balası canını şirirken şonda bildim. Başkaça doğu çıkıp ketti dedi. Uşundayla cevap vraçka varsam karegim kuyulup kaltır. Emi körbeyt ekemi. Men nege enkedim deyim da. O ne oldu ken deyim da. O azırığa çeyin baldarım tappayt da. Tüptüzüle jolda. Devle kayra suylanıt da. Aytalgan jokmun aksakal eken. Biroq bugün men jalpı elge aytutam da. Bu sizdiki emas, Allah'nıkı. Allah kalasa on közüңdü, kalasa sol közüңdü. Kalasa ekönten alıp koyat da. Kalasa dalıyыңды alat, kalasa bilişiңdi alıp koyat da. Oşol Allah hasanata közdü berdi, hakikatты kör dedi da. Koldu berdi, hakikatты al dedi da. Kulaktı berdi, hakikatты uq dedi da Allah taala. Tildi verdi, hakikatты ayt dedi da. Açı bolsa da ayt dedi da, hurmatlı tuğan. Oşontan har bir müçösünü hakikatga işletip kalыңыз. Bir жерге бардым, жаш эле жигит эки буту тең баспай калыптыр. Бут отказ бергенде мына таман мындай турбайт экен, эки тең антып калат экен да. Кааласа сөдөр эле тей байкуш. Орозонун күнү ооз ачып тарабыга жөнөсөк, ыйламсырайт байкуш. Устаз дуа бериңчи, мен дагы жамаатка баргым келип атат, мен дагы эл менен туруп намаз окугум келип атат dedi да. Борум оруду, биринчи көрдүм. Макул десем эле чакыргам эле ушундай чоң колтуктардан алып чыгып кетип калды, азыр капа болбо деп элечи. Кое тур анага дуага, азыр устаз түшүндүрөм деп эле алып кетип калды, дуа кылдырбады да. Неге десем, устаз буга дуанын кереги жок, бу тойгозуп бүттү дейт. Бул жигит баягы жигиттерден экен, өзүм кара болсом дагы душам таза болуш керек деген адамдардан экен да. Ишенесиз устаз дейт. Биринчи авария болгондо жанындагы эки досу өлүп калыптыр. Машина жарабай калган, эки дос тең намаз окуп кеткен, экөөтөң өлүп калган. Бул терезеден эле мындай кылып чыгып келди дейт. Үстү чаңылып болуптур, эч нерсе болбоптур де. Мына Кудай кимди сакташты өзү билет да. Бияк таза болуш керек дейт экен да. Экинчи авария болгондо жанындагы кыз баспай калыптыр. Бул үчүнчү авария болушу устаз деди да. Üçüncü avariya olganda emi namazga turgысы kelip kalıptır da. Üçüncü avariya olganda emi cemaatga bargысы kelip kalıptır da. Alanan bir tuğanım, den başın taptaza turat. Bara berbeysin be. Den başın taptaza turat. İbadatın kıla berbeysin be. Sen namaz okuş üçün, sen жүрөгүңдүн кара экендигин билиш üçün сөзсүз авария болушуң керек. Сөзсүз эки бутун баспай калыш керек. Сөзсүз балдак менен жүрүп отуруп калганда анан келесиң be. Устаз дуа кылып коюңчу деп анан келесиң be. Özümdün эле агам 5-6 жылдын жүзү болуп калды. Инсульт болуп калды. Бишкекте футика больницада жатат, угуп коем. Жатып, Алла шифа. Bir gün çakırdı, kattı oğra balda. Barıp dem salıp koymasan bolboyt dedi.
Боптур, агам экен, бардым. Барсам бир эле мен агам эмес экен да, толтура инсульт, толтура инсульт. Барып кирип, дем салып атсам, аркадагылар сүйлөшүп атат. Ана ким эле? Баян айтат го, неме? Максат. Жок, бул максат эмес, неме? Азыр табам. Бактияр деп тапты. Тапты. Ya бугачан неме кыласың? Азыр мен ак дем салдырып алайын деп, дем салдыраш керек. Мен салдырам. Талаша баштады. Мен дем салдырам. Мен айтам биринчи. Бирөөсү акылдуураак экен, айтты. Мен угатам да. Угатам да. Айтты бирөөсү, аксакалдаштар бардыгыбызга жетет дейт. Ya Allah. Diyem sal düşsem assalamu alaikum. Жақсы. Biz sizi tanıyız. Öte жақсы. Öte жақсы. Managa dağı diyem sal koyayım. Жоқ. Bu kadar. Жоқ, men diyem salbayım. Men tölke söylemin. Diyem salganlar başka. Anaga diyem saldınız go. Al men ağam da. Oşoga diyem saldım da. Bu kadar diyem salıp koyarım. Esen aman ayıksa namazga okuydu. Diyem salıp koyarım. Esen aman ayıksa davatga çıgat. Diyem salıp koyarım.